YTF ni je Mia Salo Foundation de Thangmani sini puila je YTF YouTuber Federation ni je Foundation de omno rugina sing sini o bujong na Rwgwi nagara eba 2 nong Mohanpur Assembly Constituency ni andra sing tini hungni simi tinta family no sing financial help kya borongni gaham chikitsa khaijana bagi better treatment ni bagi ektangi lefungawo Subholakshmi Debbarma bonasung chubasu khaiga kisa tai haikena hai somburam kami eba somburam bisi orobo kabiri Debbarma sirai busasa khajing nok sikana bini 3 বছর ni simi bini oru khami bemar haime manjangmani kunu doctor rok rommaya beno taisa unnoto chikitsa khaijang bagi ang ani jesak mansak ang bono rukha ani salary ni rangbai ani beton ni rangbai jesak ang subai mansak Chubaikha bono botabu khana ro doctor naijagine tabu bo 6 বছর kakha hanai 3 বছর ni simi bo kosto manai onek bialo klaijak bong family kaham ke treatment khaijang maya tabu asa khayo bor treatment kaham khaijang nai bithi barai rok pai kaham kai bo hamni khane hne asa khayo te kaise tabu last lembu sara oro Balaram Chaudhary kami eba sargoria bonjaga jaga omno oro Sabitri Debbarma bo bimar haime manjakjak bono bo doctor naijangni bagai ang jesak mansak ani salary ni rangbai ani beton ni rangbai ang subasu khike haigena buskangni salobo sing nor sigo media ni borok busing o area o just sini bubagrani leadership ni bisingti bubagrani dagi mungbai je subano nangsak chubai thanai sing je tini subaman bo bemar bai mangda kubulchak kaise to je chirai busa je 6 বছর omokun bemar romaya ni singsiwo te kaise Subholakshmi Debbarma angkai omo bini bohokni problem tongmani te kaise Sabitri angkai omo sugar patient tong kaitam jaga tini